Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi mu kagari ka Gitwe. Abaturage bahangayikishijwe n'uko babujijwe kubaka bitewe n'uko nta bushobozi bafite bwo kubaka. Bagaragaza yuko haje igishushanyo mbonera ndetse bavuga yuko nta bushobozi bafite bwo kubaka, banabuze aho bubakira abana babo, bityo bakaba basaba kubaka inzu zijyanye n'igishushanyo mbonera. Mu by'ukuri bavuga yuko amafaranga yo kubaka ari ikibazo, ndetse bavuga yuko amafaranga yo kubaka batayabona, babuze n'ayo kurya. Basaba rero inzego z'ubuyobozi ko zabubakira amazu ajyanye n'igishushanyo mbonera. Ibi ngibi byatumye benshi bahita batangira kwandika ibaruwa bandikira ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bavuga yuko nta bushobozi bafite bwo kubaka, ndetse babemerera bakubaka inzu bafitiye ubushobozi. Gutya bino ntago biri bukunde bitewe n'uko hano hatewe borune ndetse bagashyira n'igishushanyo mbonera, ntago bahubaka inzu zibonetse izo arizo zose. Abaturage bagaragaza yuko nta mafaranga bafite yo kubaka, bityo rero bizatuma inzu zibasenyukiraho, aho bamwe ahubwo inzu zabasenyukiyeho ndetse bimwa n'igipapuro cyo gusana babima n'igipapuro cyo gusana zino nzu zabo. Ariko bakaba basaba ubuyobozi ko bakwemererwa bagasana inzu zabo bitewe n'uko zigiye kubasenyukiraho. Reka nongere mbifurize umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Uyu mwaka uzababere uw'amahirwe, uw'imigisha, ibyo mwasengeye byose Imana izabibahe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukomo mu kagari ka Gisheshe, abaturage bahahamutse, abandi bararira bitewe n'abantu 4 bitabye Imana bapfuye. Abaturage bamwe bahahamutse, abandi bararira, abandi bifata ku munwa. Abaturage 4 bapfuye, abandi barembeye mu bitaro, abandi 2 barembeye mu bitaro bitewe n'uko bagiye kunywa ahantu inzoga. Izi nzoga banyoye zari zihumanye, bityo bituma bamwe bapfa, abandi bakaba barembeye mu bitaro. Polisi y'u Rwanda ubwo yahageraga yatangiye gukora iperereza ifatanyije n'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bamenye umuntu watwerereye inzoga z'intwererano kugira ngo benshi bazinywe bahaburire ubuzima. Ariko ibi ngibi byatunguranye. Abaturage bavuze yuko iyi nzoga barimo bayisangira ari abantu benshi, bityo rero abantu 6 ntago aribo bavuyemo ngo babaroge, ahubwo bivuze yuko abangaba baje babaroza cyangwa batarogewe hano. Ibi ngibi byatumye benshi batangira kurira, abandi bifata ku munwa. Abo mu miryango ya nyakwigendera basobanuye yuko nta kibazo bari bafite ndetse na n'indwara n'imwe bari basanganwe, ariko ibisubizo byo kwa muganga biragaragaza yuko ari amarozi bano banyoye mu binyobwa banyoye. Ibi ngibi byatumye benshi bifata ku munwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ushaka kumenya byinshi, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wa Kidasamura, ukaniza no ku minota yawe mikenya nkagusobanurira ibibereye mu karere ka Gakenke n'ibibereye mu karere ka Kamonyi. Ukaniza iminota yawe mikenya nkagusobanurira. Nimba unije iminota yawe mikeya, reka ntangire ngusobanurire, ariko reka mbanze mwifurize umwaka mushya uzakubere uw'imigisha, uw'amahirwe. Mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi mu kagari ka Gitwa, amahano akomeye cyane byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage batuye mu kano kagari bavuga yuko babujijwe kubaka bitewe n'uko hano bahashyize igishushanyo mbonera. Bavuga yuko bahateye borune bakashyira igishushanyo mbonera, kandi abaturage bagaragaza yuko nta mafaranga yo kubaka babona, babuze n'ayo kurya. Bityo bandikiye ibaruwa umuyobozi w'akarere ka Gakenke ngo abafashe bitewe n'uko bashaka kubakira abana babo kandi nta bushobozi buhagije bafite, kandi abana babo barakuze bageze mu gihe cyo gushaka abagore. Ni mu gihe bino bitakunda bitewe n'uko bahateye igishushanyo mbonera. Ndetse mu ibaruwa banditse bavuga yuko nimba batemerewe kubaka basi haza umushoramari akaba yakubaka, nibura akabahereza umuryango wo guturamo. Bivuze ngo ni kwa kundi bubaka etaje, umuryango umwe bakawuha yenda hejuru cyangwa hasi, ahandi hakaba aho umushoramari yubatse. Ibi ngibi rero babisabye, ariko ntago umuyobozi w'akarere ka Gakenke arabasubiza. Naza kubasubiza turaza kubamenyesha. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukomo abantu 4 bitabye Imana, abandi 2 barembeye mu bitaro.
ni mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rukomo mu kagari ka Gisheshe, aho abantu 4 bapfuye, abandi 2 bakaba barembeye mu bitaro bitewe n'uko banyoye inzoga zihumanye, aho bari bagiye mu kirori aho bari bagiye mu kirori batumiwe, ndetse nabo baratwerereye, ariko gusa muri bo harimo abatwerereye inzoga zihumanye. Ijwi ryanjye ryagize ikibazo, ariko nta kibazo turakomeza. Rero aba bantu 4 barembeye mu bitaro, ariko hano hatangiye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane waba warazanye inzoga z'intwererano zihumanye. Polisi y'u Rwanda irimo irakora iperereza ifatanyije na RIB kugira ngo bamenye umuntu watwerereye inzoga ndetse zihumanye. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, ndumva ijwi ryabaye ikibazo. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona byinshi dukora. Reka nongeye kukwifuriza umwaka mushya, nongeye kukwifuriza n'umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Gitwarimo tubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka nongere mwifurize umugisha, turabakunda.